Ayo ibu-ibu perasmanan diantos. Buat ibu-ibu Mangga perasmanan. Manawi tos tersibuk. Pak Dewa. Ayo Pak Dewa. Susah ditambah rumah tangga teh banyak salaki dan arti bagi imah demai upahan sorangan batang papasian durian rek bakar asal ulah basilan cocoban gogodan mun urang rumah tangga sarapan sok ludeng rek minta diserahkan tapi tantong marah kawas lain wanita durian rek bakar asal ulah basilan. Sendirian aja Bapak. Yang mau dipanggil siapa? Oh wakil. Ibu Dewan saya. Pak Dewan ayo menjawab Pak Dewan. Udah dikeluarin udah. Sok dikodok heula dikodok heula. Susah ditambah rumah tangga teh payah salaki dengarti mandi imah demai upahan sorangan batang papasean durian rek bakar asal ulah basilan gogodan cocoban mun urang rumah sarapan sok ludeng anu nyanyingan teu acan anu berwarna anu bilang gak mau pucat gak mau pucat anu sih anu sama anu kos kieu Warna gak mau biru. Asak kita mah asak. ieu majikanna ieu apoe abah saha ieu ayo dong abah ganteng anu kasep sendirian wae ngomong abah rodok wae berwarna setitik ya asik anu eta anu biru susah ditambah Bu Dewan ayo Bu Dewan, Bu Dewan. urang rumah tangga teh ini gas Asik asik. pakai dulu manina ya dong Oi. jadi napoho deui Alah. upahan tuh berwarna sorangan batang papasean Ayo Bu Dewan, Bu Dewan, Bu Dewan, Bu Dewan, Bu Dewan, Gak Bu Bu Dewan. Dewan asal ulah basilan Bu Dewan Asik asik. Bu Dewan. Rata-rata Bu Dewan. Rata-rata Bu Dewan. Rata-rata Bu Dewan. Asik. Barang apa Asik. nih tadi? Asik. MC Dasan MC. MC Dasan MC. Masih aya wae eta nu berwarna. Unduh Abah. Bu Dewan atur nuhun. Bu Dewan atur nuhun. Bapak Dewan teh ajan Pak Dewan. Acan. Pak Dewan. Asik. Aduh
tekaci. Tekenging turun masih boga hutang kanu nyanyi